Zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati šta sam dobio od Deda Mraza. Znači ovdje je kesa u kojoj sam dobio. No pa da krenemo. Prvo sam dobio 2 čipsa Pringlesa, original i paprika. Evo. I na kraju sam dobio ovaj Lego set, znači sviđa mi se ovaj set. Što vidite, dobije se Lego dron koji ispaljuje ovo u vatru i vidite ovaj kamion, lijep je, zar ne? Sviđa mi se. Onda ovaj lopovski auto je dobar i ovdje kao pokazuju da se tu sudario auto. To je izašao lopov i beži sa džakom. Tu lete pare. I tu policajac ga juri. Vidite, tu imamo još jednu plavu ribu. To je mačka. Vidimo šta ima iza. Znači ovdje imamo taj Lego City Adventures. Onda pokazuje kako je policajac uhapsio lopova. Onda to vatrogasac sprema da ode. I kao što vidite imamo Lego semafor, sviđa mi se i hidrant. To je to. To je to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se video sviđa, lajkujte i zapratite me. A do tada zdravo i doviđenja.